mob sing kai khena ge ha mob tadi akan mana ason mana he toine ba samna harabada ngasai Kadir se ma maton do ora moina tawe hairi ne ba Kadir no chama suramo ba Kadir hat ka driver aduna ngasai ge sigi mob ki keno ga khena ba du adune ba amana truth ni amana might ne amana equality ni amana non equality ni aduga rule of law sina level to rakatu ni leveler ne ma di aduna masigi effective governance amanga sai na haijabadu rule of law is stamp to ngamba authorities is stamp rule of law is there so noi lamen be aroi law gi khutse sangi haiba gi keno si utri bawbodi sigi mop ki keno sin laini ba aduga aina masigi ngasi jai kitang sigi matang ngang dorom ni na ise ai kitang research kitang tor lak chai 2011 da khoi gi tentha da Thawal district ki sigi tentha gi sidai da nupi makha mangi hai na tawe ba chan nupi si mangre ko mangra kanda ethai veresta patha pumdharaba asiba hakchang amakha phangeba 2011 dani ko masi dum mayam tabi hormone khar khar to buna de ada sigi 2011 ni incident sida nupi si mangre aduga asiba hakchang nupi ma phangeba aduda ngasai mangre ba nupi sigi mama makna patha pumdharaba asiba hakchang se ai icha nupi dunia na identify to we madudai ni kamai to ge da nupi mas mawo mas siraga di nupa mam dai shan bai chana ga le koi faida huji kan che aduda nupa ji gi imung manung thukai dana yanghai dana lekai ni tan thok pi dana ostracize to bi dana isolate to bi dana to re aduga nupa sine magi mappa ne mama ne police na phare court na judicial custody da tha taruk thame aduga kamai to we sai gi siri hairiba mama amang na asiba chang jai cha nupi ni hairiba asiba se ukhul le nupa amaga mayum palaga le rame adu eraga di sidare ba sai gi rulu haise fair trial darka le haise trial ma thau tai haise somna di sai mayum thugai gre ba mop tuna somdri mayum do thugai raga ba tan thopi gre ba judgment already pi gre ba verdict already pi gre conviction pi gre ba kamaina without trial trial to dana adu eraga di trial to dana mi amakha phadok pibi gre ba adu huji kanana compensate to doino ba du mayum sidok ko du shadi gi ba yai but mental trauma mangun ikai ba nangi ba nungai gi da ba thodok jail la leiba gi tha taruk ki kano wrongful confinement je supreme court na haibdi second ba wrongful confinement it's a very la le hairim ne ada jail la tha taruk leiri ne adu huji ti adu maina thoe sina 2011 gi case ne aduga ani suba case tana 2013 gi mayam na khangbi ramani satyabhama rape and murder case na rims ki pathology department da research fellow amakha ki misi gi matang da moi ahum phai ani ma conviction court na pi ado masai gi ama maran sunglei lerandre na thado ise jiban gawe maming je ai maming gau jaram panjaram gi maram ni kana ai ngasi palami sina magi mangon da dak leram badu kok to rim ne ana jiban si ma su sa mana mong na mayum thugai re tan thok pi re jail da chahi ni pan le ma mara leram dre si kana na compensate to duri adu era di lu si sai gi administration of justice si slow pace chala ga su ma gi ni standard procedure am lei bani na achum bari puthore e ba adu huji Abdul Kadir se ngaktang lo se ba ma si yam hai sing ba huran bani na lo se ba yam hai sing ba gari ga se ma na tak thang na ma to na so hang ba mi ne khala je ba ma na tawruri ba thabak to adu di huran bane ba for that maximum punishment is 7 years ma hali du di kaino murder ni adu ga di Kadir na tawruri ba offense to ga tawi haijaba de ko ngaktang lo bani ko Kadir na tawi haidi ba offense to ga swongi mob na lynch to ga hat pagi offense to ga gi ani gi gravity on ba hita ba ikoi society se same on this society I feel pity ikai sigi society that belong to we ikai ka le mujik aduna ikoi na yengbi ga do pot se kai ro sai gi theft versus murder char khre mujik ti huran baga murder gi marak ki balance da
टेप तो नो इन लान ग्रेबा मर्डर तो चुमक कदौरेबा एंड जस्टिफिकेशन जो कन तौरी ngase जजला लाई पी बदुने अदिगी सिगी अमगा मो हाइजगेबा फरेबा मरा लेरमेबा मीसे मोप तो सिक तौरी मयम थुगाइबा मै थादोकपा मरा लेबा नुपा अमा फॉर एग्जांपल रेप त चेनबने हाइरसे आई एग्जांपल विजबनी को मोप न चंगा मयम मै थादोरेबा ngase रेप की फोरेंसिक एनालिसिस तौगदौबगी मागे फिरोन पुलिस न फागलगा एक्सपर्ट पी हिदो फोरेंसिक तो थागे दो फी दो मै थादोकपा यावरे हुजिति नो मोप त कनागी मतेंग ओ पांगिसे कल्प्रिट मतेंग पांगद्रो क्राइम सीन कंटामिनेट तौदुइने क्राइम सीन जी फजन थमगदौबा प्रिजर्व तौरगा सिटिजन्स क्राइम सीन क्लोज तौबा यादे चंगबा यादे न तौर थमगदौबा क्राइम सीन दु मोप न चंगगा थुगाइ रे यंगाइ रे फिंगरप्रिंट लेरमगदौदु मी लिसिंग तरागी फिंगरप्रिंट तादौरे को अरि मनुंग द लेरमबा ngसाई फोरेंसिक एनालिसिस तौरगा रेप नि खंगदौरिबा अदि अदुनि खंगदौरिबा एविडेंस टू अखोइना मै थादोक पिरुरेबा तबे कनादुन मतेंग पांगेसे सिजु खंगबियो अना अखोइना we should not lose in sight of all these factors कोई सी मोब जस्टिस की मोब इनजस्टिस हाइना हाइजबदुनि एदि मोब जस्टिस वाइ हाइजनिंग तबनि अना सिगी कैनोसि लागांदा अखोइदा हुजिकसी ngसाई हाइजबदुनि कोन्थौजम नाउबी कवे ngसाई टेंथागी नुपीसे अदुगा माइ नुपाजन लाइस्रम चावबो कवेबा लाइस्रम चावबसिनेबा जेल थाजलुरिजे अदुगा माइ नुपीजे हिंगलेरमिनेबा नुपा मयम पालगा मयम मै थादोकपिरिने अदुगा असीबा हक्चांग ngसाई अदुगा अमगा अमु लेहौरे ngसाईगी ममा अदुना आइगी इचा नुपीने न सक ताक्त्रा असीबा हक्चांग अमदा हुज मै थादोकरे हुजे असीबा हक्चांग दो कनागेनो खंगद्रे अदुई तारे असीबा हक्चांग दो अतोपम की उदोइनेबा अदुगा मा हालुरिबा मीदुसु दुम सोसाइटी अखोइ मरक चलगा लेरि किनिंगाइ ओइसे किनिंगाइ निको अखोइ मरकता चलगा लेरि हुजि हुजि ही इज इन आवर मिड्स अखोइ मरकता लेइ कइगी अखोइ मोप न तौरगा असि बक्चांग दो ए अको असि बक्चांग दो फोरेंसिक तो थागना डीएनए एनालिसिस तौरगा न नुपी दुगी रन तबरा येंगसिको हाइद्रिंगाइदा हाना कंक्लूजन तारा कांदा माना हाटपो ओरमनी ना इमु मनुंग दो तांदोकर कांदा सुमांग पोलोइरिनी मागी दारीदा सिगी इंसिडेंट से अदु का कोन नुपी दु हिंगमे याम एब्सर्डिटी से कोइदा याम लाइन लौबा मखक लेबा चन अदुना होजि लाक्चनिंगी दी अखोइदा कांगलुप की फुरुप की लाकांदा स्टेरियोटाइपिंग जे तोकदौने स्टेरियोटाइपिंग पांगन हाइरि हुरानबा अदगी ट्राइबल हारगना ड्रग अलोनबा मैतै हारगना करप्शन सि तोकदौने यस अदुगा सोशल मीडिया दा अब्दुल कदीर सी लैत्रे हारकांदा अब्दुल कदीर जे हाट पसी मरम चाय हाइदना जस्टिफिकेशन मानबा जस्टिफाई तौबा मानबा पोस्ट मैम थेंगनजै मसी खुदक लेपियो मसी सेंसिबल होइबा सिविलाइजेशनल प्रोसेस अंद लेरिनी का हाइजबै खोइना तौबदैदि मसी खितंग मथोंग मरम खंगदब थबा ओने उजैयबा अरुना मोब वायलेंस और मोब लिंचिंग से सिविलाइजेशनल प्रोसेस अंद लेजरिबा साइ हाइजबदु अदुगा civilized society amada mob justice has no role or has no place in a civilized society. Now question is whether our society is civilized or not. Yes. I will leave it to the general public. Pagi pot se hozik lai riba se tongan ba site gi have tare hosi investigation the transparency lai bi mati jabadan di bi have wafam se lai adugo po hozik manipur police ki site gi su tawba ya ba thabak de dubak lokhat pagi pot se hozik mo hoi site gi so phone dorak pa mi ma pan fa ki ba ma generam ba gi gari sing phawa phagat ki bagi pot se hozik bak lai di adubo investigation adu mak jathari babu na sai biri makha ta na pharak pa ya bagi pot su lai di adudi mo hoi gi investigation gi makha pon dori bani adubo basida mo boy re ko gi lamda masida ko ni masana masabu authority ni khanjabagi thabak se khara khogi tholopagi chang se khara hengalakpagi pot na bakak lai masida khogi kari
karamba action laukalaga kari thabak laukalaga hariba thabak se khigi minimize soga da haba post ne hosik malari base sigi post ne hene henjalak taraga di chigumba thodok sidi tholok pa yabagi chances sum ki mati wang lei ba habi tare oza kamai thamininge jan ki question no yam pertinent choy hojik aigi humble opinion da more violence hai jab tare ko more violence kari gi lai no hai bisi hang ba yae more violence kari gi lai no hari gi mob justice ai di justice hai bu word se inappropriate way na dum han dai jo hai dai jab ne because mob hai di justice ki wari late mob injustice hai di hai but ar mayam na hai ba mob justice hai ma do ai gi wakhalon da di mob justice hai bu hai ji lebam thok ten lo je aduna masi karai dagi lakpa no hai bisi ikhoina hangba matam da akhoi governance effective oiraktaba number 1 aduga law sing si legislative assembly da khang legislature sing sina pass tawriba law sing ja magi effective implementation ji walakpa aduga magi right spirit te implement tobi ga dawni dana aduna masi walakpa aduga akhoi sum yengu matam da court or police ta tawraga di akhoi justice system ji am tapen longne aduna instant justice se pam khale mayam je pen da bani hingalak bani aduna more violence lom da chakhale masi kari gi no haija batar ai wakhalon da ko koi administration justice se as a lawyer ai cha ju ya je yam tappe masi tappe maram su mu lei ko tappe har ga ta court ta ina ukil ta ina bana trana judge ta ina sung ya ro ya masi kai di lakya ha da si nasai pauna jo haibire koigi charge sheet thuna thagat laga trial thuna tawraga mara leiba mi sing book tawraga moi yoiba kano ji maran di dandi ji pira kanda lakada wo pot ne have ne ba now charge sheet ji kamai file tawni haiba ju ne ba huji manipur da huji situation si police ki modernization yam darkar le ba for example ekoi no ji forensic ki evidence am lo na ba hona ba da Assam dagi na abada Assam dagi lo de ya da pot lei ri Kamrup Assam dagi DNA analysis profiling gi system jida hoi chida lei te adu ga di charge sheet si file torom dai da hapak ka do ba DNA gi evidence ma Assam dagi ngai na lei dui ne adigi mo hayeng adugi Assam da test tori ba ngasai gi examine tori ba expert chi mu court ka mu tam da mu chi mu thana dui ne ba amu lai ga lakte ga yai ga ya de ga mu to dui ni ko auna masigi kaino si traditional method of investigation da dum nei ri be khoi je ojige modernization to ba man ma thau tai ai gi kaino da aduga khoi si da law and order situation je yam thina phatte aduna police ki wing je law and order gi haiba ma aduga investigation gi wing haiba ma ni ma khaidok pham thoen lo jai baina maram di hojik si investigation si tawba ngamdre haidana che je ga he thare ba kari gi law and order situation da palle re adu concern ai wo thon sipong du sum thengna biram ne koi du thengna jai ba ko ada police na lak pa che se samna da mi ji bail thado ki objection lak ngamdre hai ba se police chi ma lakani the IO concern is detailed in a law and order situation, so bail objection report is not in a position to file before this honorable court. Sing is no chimpa phagala avane. This is happening. Aduna police ki adu Karnataka High Court ki case amdana. Aina thengna jagi da Karnataka High Court ki da anticipatory bail mi ji phadring ai da loba bail amagi application amada Karnataka High Court na sumo to da Karnataka state government da direction p kai hain p ge da no in bail objection report p ngamdre kai lo no situation da palle yana adu itar gadi bifurcate state police machinery into two wings, one for law and order and other for investigating wing and higher masigi post ai koi shi da su yam thangai seng na darkar le masi mathau tare ise court ki order ngai da su yai kare state na court ki order de court na to dia dian khala to bi ra pe wa ne ba ado si hujik ai na ngasi public platform da ngasi ki channel gi through dai haijare da ado ita government pai bi ri ba functionary mayam sina si cognizance lo bi daga
Karnataka High Court ki smai la khare akhoi High Court ki order ngai roi si hana tau ji hai su mi ai aduna sigi Sida mob ki asai la sari je kemate mob violence kai ki la ke ha ba sigum ba mayam akhoi ge bottleneck mayam je la kan lak pani aduga judiciary da ngak su tai no bi gano ba ka judiciary hai se charge lak trial to ya ba te mo police na charge thagal trial to ya bon te ba just na trial to je ge na pham ba charge lak kamai to bani aduna mu hujujik lai ri se mu yeng bi yo ba Tripura Manipur ga chaw ba manai Missing to the manner of money. A question micros, the state in India. Missing to manner of money, and litigation quarter labor case, missing to them, Chorak manner of money. Masi Tripura, the judicial officers at Chama Rehan labor. Judicial officer Chama labor, court judicial officers in Zigat Maga relate over connect over staff ma'am, your name, ministerial staff, clerical staffs. Adugi staffs le yauri ineba aduga mu courtroom chama ga tara suri ni chama su hengala ineba aduga yam ngak pamna Manipur da hauji judicial officer yang khai mu na chalai ri ne aduna ekhoi gi judges sing se target pio phaki na te tha na te aina court maming di panjaroi ge Imphal West ki court am lei nong ra case sama thoeba civil court ni karam kanda judge pung tara makhai di thola ani pung mari makhai bo court mayam gi argument tar ni karam kanda order i doiba magi private line na karai chakra ba aduna sidai sida sigum ba mayam si khoi gi punjal la kanda cumulative effect of si la kanda ko kamai la ke da public na justice system je overall ina thajar tab si ne thajar tram instant justice phangna na ba organization da hire se adi de akhoi punjal adum tawra se haiba dunia ba aduna masigi lawlessness se aina masi violence gi yamna masidagi tholpa consequences ne haina lojai ba aduna khoi hujujing mathau ta ri kai tai government na lengak sina matik chaba infrastructure court ki infrastructure police ki infrastructure investigation ki infrastructure lab ki infrastructure loina pibi ra kan di mob ki sigi ka keno se masana dum tapna handa jagi ne ba ai ge charge sheet si ujik adigi mu charge sheet si tha taruk matung dara tra thau mung da pingam dre adoi tari mi do bel thoki doine bel thokra kan di ngasai ki thoning da kangu duna di bel thokhi bi da ngasai ki public misconception am jule bel thokhi bi case loi re na khana ba mi jule ri ba trial tauba loi gra bai type khan ba jule aduna pen da ba kholau mayam la kan di mob ki sigi culture si nurture tawre ba ngasai ki award pa mayam sina advai thamjage ai chan ahan bi ai wrongs okay ko gi mob ki balance lai mob balance lai ba sigi maram se ko gi government ki lenga ki na lai ba machinery sing amadi ma gi mari le na authority sing sina ko gi praja sing na pam ba thabak se he tap na tarok pa sida justice se phang ba he ngamak ta ba yam na kuina sang lai ba sina so ko gi pot che oi ga dra ha ba gi pot ni hojik lai ba se ai oza Chandrakumar na khata sage hojik ki lai ba pot sida ko gi maitei or pangal loina ba khuran ba na te aduga lai ba situation sida ko gi aram bai te gol na loki ba thodang so khoi adumak mayam su khangnari bani adubu khara yaram baduna khogi makhoi gi marakta su khara lamhen ba yaram baduna khogi thoi ba incident sida chenaram ba khogi madugi matang su police investigation ju chathari matang sida khogi advocate amoina khogi law gi oina su lebi bani na khogi law se khogi khutta pai gi thabak se ei mama da su panjab bani masigi thabak se sumak tau taraga di incident se adoki mati tholapagi chang se wang khalakani haba potuni kamai thamani hoza ngasai stan khoi yo zajalal na hebi buto rule of law si amathau tai ba rule of law ji law na lenga kadui ni law hai ji standard operating procedure ne ba applicable to oja jalal applicable to aingun da su adi ma su ta da su or khoi anchor wi ba sandu su loima applicable sa mana ba ji applicable or kadui ni ma de mantri ni ma na mi aswan mani lei roi ba ma gi di aduga mob sing kai khena ge ha mob ta di akan mana aswan mana hetui ne ba samna ha ba da ngasai Kadir se mama tondo ora moi na tawe hairi ne ba Kadir na chama suramo ba Kadir hat ka driver aduna ngasai ki sigi mob ki keno ga khena ba du adu ne ba
amana truth ni amana might ni amana equality ni amana non equality ni aduga rule of law sina level tor ka ni leveler ne ma di aduna masigi effective governance amanga sai na haijabadu rule of law is stamp to ngamba authorities is stamp rule of law is there so noi lamen be aroi law gi khutche sangi haiba gi keno si utri bawbodi sigi mop ki keno sin laini ba aduga aina masigi ngasi jai kitang sigi matang na ngang dorom ni na ise ai kitang research kitang tor lak chai 2011 da khoi gi ten tha da thobal district ki sigi ten tha gi sidai da nupi makha mangi hai na tawe ba chan nupi si mang re ko mang rakanda ethai veresta patha pumdharaba asiba hakchang amakak phangeba 2011 dani ko masi dum yam tabi hormone khar khar to buna de ada sigi 2011 ni incident sida nupi si mangre aduga asiba hakchang nupi ma phangeba aduda ngasai mangre ba nupi sigi mama makna patha pumdharaba asiba hakchang se ai icha nupi dunia na identify to we madudai ni kamai to ge da nupi mas mau mas siraga di nupa mam dai shan bai chana ga le koi faida hu kan che aduna nupa ji gi imung manung thugai dana yanghai dana lekai ni tanthok pi dana ostracize to bi dana isolate to bi dana tawre aduga nupa sine magi mappa ne mama ne police na phare court na judicial custody da tha taruk thame aduga kamai to we sai gi siri hairi ba mama amang na asiba chang jai chanu pini hairiba asiba se ukhul le nupa amaga mayum palaga le ramme adu eraga di sida reba ngasai gi rule of law haise fair trial darka le haise trial mathau tai haise somda di ngasai mayum thugai greba mop tuna somda di mayum do thugai raga ba tan tho pi greba judgment already pi greba verdict already pi gre conviction pi greba kamaina without trial trial to dana adu eraga di trial to dana mi amakak phadok pibigreba adu huji kanana compensate tawdoino baduidu mayum sidok podum shadi gi bayai but mental trauma mangun ikai ba nangi ba nungai gi da ba tawdok jail la leibagi tha taruk ki keno wrongful confinement je supreme court na haibdi second ba wrongful confinement it's very la le hairim ne adu jail la tha taruk leiri ne adu huji aduga adumaina thoe sina 2011 gi case ne aduga ani suba case tana 2013 gi mayam na khangbi rangani satyabhama rape and murder case na rims ki pathology department da research fellow ama khaki misi gi matang da moi ahum phai ani ma conviction court na pi ado masai gi ama maran sungai le andre na thado ise jiban gawe maming je ai maming gau jaram panjaram gi maram ni kana ai ngasi palami sina magi mangon da dak le ram badu kok to rim ne ana जीवन सी माजु साप माना मौन मयम थुगाइरे तानथोकपिरे जेल चहि नि पानले मा मारा लेरम द्रेउजी कनाना कंपेंसेट तौदोरी अदु अरगदी लू सी सही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सी स्लो पेस चलगसु मागिनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लेबनिना अचुंबदी पुथोरे एबा अदु हुजिक अब्दुल कदीर से ngakang lawraseba masi yam haisingba huran bane na lawraseba yam haisingba gari ga mana tak thangna matona so hangba mine khalajeba mana tawruriba thabak to adudi huran bane ba for that maximum punishment is 7 years ma hali dudi kaino murder ni adu ragadi kadirna tawruriba offense tuga tawi haijaba nati ko ngakang lawbani ko kadirna tawi haidiba offense tuga songi mob na lynch tawra heart pagi offense tuga gi ani gi gravity on ba hitaba ikoi gi society se same on this society I feel pity ikai sigi society the belong to we ikai ka le mujik aduna ikoi na yengbi ga do pot se kai no sai gi theft versus murder char khre mujik ti huran baga murder gi maraki balance da theft to no in lan greba murder to chumak ka do reba and justification ju kana tawri ngai sa jala lai bi ba ne adigi sigi amaga mo haijage ba fareba
mara leram me ba mi se mop to sik to ri se mayum thugai ba mai thadok ba mara leiba nupa ama for example rape ta chena bani haira se ai example visa bani ko mop na changa mayum mai thadok re ba ngasai rape ki forensic analysis to go do gi ma gi phiron police na phagal laga expert ta pi gi do forensic to tha gi do phi do mai thadok ko yaw re bu jikti no mop ta kana gi mateng no pa ngi se culprit mateng pang dro crime scene contaminate to dui ni crime scene ji phajana tham ga do ba preserve to raga this is crime scene cross to be chang ba ya de na to tham ga do crime scene du mop na chang ga thugai ro yang khai ro fingerprint le ram ga do du mi li sing tara gi fingerprint ta do re ko ari manung da le ram ba ngasai gi forensic analysis to raga rape ni khang do ri ba ari adu ni khang do ri ba evidence to akhoi na mai tha do pi ro re ba ta be kana du ma ting pang ye se si ju khang bi yo ana akhoi na we should not lose in sight of all these factors कोई सी मोब जस्टिस की मोब इनजस्टिस है ना हाइजब ने एडी मोब जस्टिस वहां हाइजब नहीं तब ने अना सीगी कइनो से ला कांदा कोई दो हुजिक सी मसाई हाइजब ने कोंथौ जुम नाउबी गवे गसाई टेन थागी नुपी से अदुग माइ नुपा जन लाइश्रम चावबो गवे बा लाइश्रम चावबो सिने बा जेल थाजलुरी जे अदुग माइ नुपी जे हिंग लेरम मिने बा नुपा ना मेम पालगा मयुम मै थादो पिनि ने अदुग असी बाबजा गसाई अदुग अमग अम लेहोरे गसाई की ममा अदुना आई इचानुपी ने सक्ताक्त्रा असी भक्चांग अमदा मई थादोखरे हुजे असी भक्चांग दो कनागे नो खंगद्रे अदो इतारे असी भक्चांग दो mi atoppa mai ha mi atoppa mi oidoi ba aduga ma haluri ba mi du sum society akoi marakta chatlaga leiri kiningai oise kiningai niko akoi marakta chatlaga leiri huji huji he is in our midst akoi marakta lei kaigi कोई मोप न तौरगा असी बक्चांग दो ए को असी बक्चांग दो फोरेंसिक तो थागा ने डीएनए एनालिसिस तौरगा ने नुपी दु गिरन न तबरा येंगसी को हाइद्रिंग आइदा हाना कंक्लूजन न तारा कांदा मान हाटपो रमनी ना इमु मनुंग दो तांदोकर कांदा सुमांग दो पोलोइरी नि मागी दारी दा सिगी इंसिडेंट अदु का को न नुपी दु हिंगम मे याम एब्सर्डिटी से कोइदा याम लाइन न लोबम खक लेबा चन अदुना होजि lakchaningi di ekoida kanglup ki phurup ki la kanda stereotyping ji tok kadau stereotyping pangan hairi huran ba adigi tribal haragana drug alone ba maitai haragana corruption si tok kadau yes aduga social media da Abdul Kadir si laitre harakanda Abdul Kadir ji hat par si maram chai haidana justification manba justify to ba manba post mayam ma thengna jai masi khudak te lepiyo masi sensible roiba civilizational process and le ni ka haije bai khoina to bodai di masi kitang mathong maram khangda thaba one ujaiba auna mob violence or mob lynching se civilizational process on the legally because I have civilized society mob justice has no role or has no place in a civilized society. Now question is whether our society is civilized or not. Yes. I will leave it to the general public. Okay, yam phazan thambikre khogi more violence ki thabak se khogi lep bagi thabak sima adumak leitba khogi hana dagi sona any incident ama thok taragadi madugi achumara je thigatri kanda khogi more violence ki thabak se miyam iho haura kanda khogi madu yum thugai ba ko po jana siam thambikre masigi pose adumak lisang sina chatharaga lakpa pot ama khagoi masigi pochina sumak lei taragadi khogi ozana thambikir ba khogi leiriba khogi society se civilized or bra ojibra ba question sima laibani ai